I gospod Mladen, kak ide posao? Pošto porcija? 60 kuna. Ha? 60 kuna. 60 kuna porcija, pa to je skupo ti boga. A? Ali tu ima nešto, a? Tu iza grma se nešto valja. Ali, znaš kaj mi nije jasno? Kak te zet nije uspjel preobratit pa da mjesto roštilja imaš gradele sa ribicama. To je baš zet kupilo ovaj. On, znači ti si njega onda preobratil, ne? Hahaha. Dobro. Znaš kaj sam ja naletio u Interšparu sarajevski ćevapi? To sam čuo negdje. Kako su božji, to je nevjerojatno. A pogledaj ovu idilu, to moram sad malo ovak ići. Koja idila, aha. Pa ne mreš, za toga ima usred Zagreba. A, već su polako i trešnje počele. O, to će biti za jedno 15-20 dana. Ali gledaj se ona. Stol još nije pun, ali dok Mladen dođe. Mislim da neka to, karnavala na njezinu stranu. Ko sve dice. Aha. Dobro. Evo majke. Ona je svjesna da... A gdje je mali spava? Hvala Bogu. Hvala Bogu, spavao se. A gdje mi je Senko kad tu je? Ha? Ne, nisam kod frizera, ne stignem ništa. Frizer, pa ko je vidio? Ti boga, bi frajeri fučkali za to onda frizeru. Ovo je inače Jura mali, kojemu nisu htjeli kupiti suđe kad je bio mali za kuhanje. A Marijana glumi koji sada. Ja hoću cenzurirat to. Kaj ti snimaš to. Nema, samo Josip, Za EPH možda. nije mi jasno kak ti nisi tam i metnu gradele i ribe. Danas sam na godišnjem odmoru. Ne, gradele i ribe. Čuj, radite vi za jutarnji I onda stim? veli... Ne, to je za HDZ. Meni to isto. Pa znaš da se jutarnji menja? Kaj? Jutarnji je za onog ko dođe Ja do vas. 24 sata kupujem. Još koga juhicu? Jer ja kad sam isto i Kale... Evo stiže polako klapa. Ja sam znala nositi da sam mislila... Bom sad prekinula.